ngi lay ñaan nga abonné bos cloche aimé vidéo bi tamit wax ma sa xalaat ci commentaire yi partage ko tamit ngir ñeneen ñi mën sa jot. hadis lengna atulero alayhi salatu wassalam alayna ya ma nahaytukum hanhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fafhalu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kasratu madha'ilihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim ala keroga fanyitna non atulero jotli nanon bon anno moytuwen ban matno ban bi'in keroga digal nanun otulero jotli nanun bon andin ndef yote kem katan nun kun bagna yang yombi ante ala afu gaynu ke halak ina mayu na haqeta ke adox ina yonun lamit mayu fu yitta nguta tireg yo fu erogalul ina na dem anguta tirayo fudulero